Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sita kisi pemas surah-surah ria acara tasawuf versi baca-baca memena pesepele kulisar Ridwan Channel 65 mamuare panang kamana kinala japa-japa di singa tentu na polifang Allah subhanahu wa ta'ala nang kamana ki pada siru untuk pemang tentuna padang kamanaki sita-sita sa sibasi taru patentuna buat sini susruk yang mana mareng kaling atau menonton kulisar Ridwan Channel 65. Saya ucapkan selamat bergabung kembali bersama kami Kulisar Ridwan Channel 65 versi baca-baca Toriolo untuk anda semua. Jadi dek tua lupa sini susruk ya subscribe Kulisar Ridwan Channel. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ajak tuh susruk tak lupa like atau bagikan dari aplikasi yang anda gunakan seperti Facebook, WhatsApp atau Instagram anda buat suruh-suruhku ya di mana pura subscribe Kulisar Ridwan Channel. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk pendatang baru aja tetap lupa subscribe Kulisar Ridwan Channel. Nah boleh kudik malam itu nah Kulisar Ridwan Channel bisa maju ke depannya dan tambah jaya ke depannya. Jadi buat sini suruh-suruh kung kemana mareng kaling aku Kulisar Ridwan Channel pasti mata jar tepuk tak sesuruh lori pengalau subhanahu wa ta'ala nang kemana kina janji ini telah baca-baca sesuruh nang kemana kina lang adis disingan dalam mana kipak barakat oleh pengalau subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk sesuruh kia mencaji donatur atau mencaji donatur Kulisar Ridwan Channel saya ucapkan juga banyak-banyak terima kasih. Nasabak boleh pak berita seseorang mau maret dalam dalek malep-lepi oleh pengalau subhanahu wa ta'ala. Nasabak boleh malam itu idi nang kemana wak dinaki guna sini sesuruh kita maparluangi. Di kalau iman taji donatur Kulisar Ridwan Channel silahkan kirimkan di nomor rekening yang kami gunakan atas nama Lilik Susanti Bamberi yang kan di nomor rekening yang kami gunakan 48810113656537. Jadi pak calling nomor rekening seserang ya naritu 4881010113656537. Jadi untuk seserku ya mas sumbang atau makir Kulisar Ridwan Channel saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mau mare malep-lepi dalek tasesren nalaki polifang Allahu subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk sini seserku ya manang kai mare kalinga ajak talu pesesereng komentar yang makia ada sesereng mau mare ki padang kamanaki nafak barakat polifang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sini seserekung kemana mareng kalinga Kulisar Ridwan Channel 65 pasti mata jar tepat alor pengalau subhanahu wa ta'ala sesereng nak kemana kena jajing telah baca-baca nah sahabat namun nih baca pulih tiga sesereng aku dega tepat alor pengalau subhanahu wa ta'ala itu gaga na jajing kita telah baca-baca sesereng. Jadi makhluk kesesereng kasih dua laki baca-baca ya nari itu baca-baca pak japi letas sesereng atau bahasa masauro nama kedate bisul bahasa Indonesia sesereng. Jadi tata cara sesereng tata tarik napas tak ketelu ure tata tarik sesereng apa tak baca makadae Bismillahirrohmanirrohim. Lele mutang asemmu mu maletang mutuo riaseng letang nokko mu mesa mu palek bangalemu mu paja Allahu la ilaha illallah malaikat japiko nurum mu japi Allah subhanahu wa ta'ala papa jako murewa pada biasa barakat la ilaha illallah kumpayakum. Jadi upak calling pemak baca-bacaan sesurang mau maring kamar kina pak barakat pelipang Allahu subhanahu wa ta'ala sesurang maka dia bacaan sesurang Bismillahirrohmanirrohim. Lele mutang asemmu mu maletang mutuo riaseng letang nokko mu mesa mu palek bangalemu mu paja Allahu la ilaha illallah malaikat japiko nurum mujapi Allah subhanahu wa ta'ala papa jako murewa pada biasa barakat la ilaha illallah kumpayakum. Jadi pak koli baca-bacaan seserang nasabah lepakanan sam maka dia bacaan seserang Bismillahirrohmanirrohim. Lele mutang asemmu mu maletang mutuo riaseng letang nokko mu mesa mu palek bangalemu mu paja Allahu la ilaha illallah malaikat japiko nurum mu japi Allah subhanahu wa ta'ala papa jako murewa pada biasa barakat la ilaha illallah kumpayakum. Jadi atau si kedua seserang ya naritu
Pak Japi boro ceba ya biasa engka boro sini seserta atau makan rani biasa borku tujuannya cekon atau pilih napa padaku nak dapat diisi tes seserta tapi boro bami tanpa ada sebab tanpa gaya asap boro ceba biasa sesereng ilangi Pak Burani nari itu biasa Pak Buragau napa ye ta baca seserengnya tata cara sesereng tertarik tuh napa tak ketelu boro tarik napa ta baca maka dai. Bismillahirrohmanirrohim. Boro bulu mulapa boro ceba mupaja karena Allahu Akbar Pak Barakai Nabi sirapekeng oli semu para peki murewa pada biasamu apole ngemu musau mupaja malaikat japiko Allah subhanahu wa ta'ala papajai boro ceba Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Jadi Pak Kolim pemasa surat baca-bacana maka dia bacana seserang Bismillahirrohmanirrohim. Boro bulu mulapa boro ceba mupaja karena Allahu Akbar Pak Barakai Nabi sirapekeng oli semu para peki murewa pada biasamu apole ngemu musau mupaja malaikat japiko Allah subhanahu wa ta'ala papajai boro ceba Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Jadi Pak Kolim pemasa surat baca-bacana maka dia bacana seserang Bismillahirrohmanirrohim. Boro bulu mulapa boro ceba mupaja karena Allahu Akbar Pak Barakai Nabi sirapekeng oli semu para peki murewa pada biasamu apole ngemu musau mupaja malaikat japiko Allah subhanahu wa ta'ala papajai boro ceba Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Jadi itu si seserenge baca-baca kata luwe ya narna ero baca-baca dan itu Pak Japi boro ceba dangnya kata luwe dan itu papasang untuk perangkat kepiting atau papasang untuk bukan di OGE tapi untuk masa roe supaya umum yang kali nggak tahu ya itu pasang perangkat kepiting. Jadi makna tata cara sesuron sebelum ngipano ero gagare tarna pas tak ketelu pasang atau dakan nasengi OGE rakar-rakang segala macam jenisnya ya sesuron tabaco lo ya napa tapano maka dia baca sesuron tata caranya sesuron tatar napas tak ketelu nak mali sentas ding urang ta mali sentas ding baca ni makadai Bismillahirrohmanirrohim. Ikatinting asemu kepitingnya atama kori bola ulawamu ya engkau pasadiako musalama muenrekmu penuh mulau onro Pak barakakmu bola saparku aminya rabbal alamin barakat la ilaha illallah kumpayako. Jadi Pak Koling baca-baca nasusra maka dia baca nasusra Bismillahirrohmanirrohim. Ikatinting asemu kepitingnya atama kori bola ulawamu ya engkau pasadiako musalama muenrekmu penuh mulau onro Pak barakakmu bola saparku aminya rabbal alamin barakat la ilaha illallah kumpayako. Jadi Pak Koling baca-baca nasusra maka dia baca nasusra Bismillahirrohmanirrohim. Ikatinting asemu kepitingnya atama kori bola ulawamu ya engkau pasadiako musalama muenrekmu penuh mulau onro Pak barakakmu bola saparku aminya rabbal alamin barakat la ilaha illallah kumpayako. Jadi naruto sesurat telu baca-baca pura wala maraki mamaraking kamana kina Pak barakat pelefong Allah subhanahu wa ta'ala na kamana kina jajingi sesurang nah sabak peleku tom itu ini nah jaji telah baca-baca sesurang nah sabak pertak lori pong Allah subhanahu wa ta'ala na kamana kina jaji sesurang. Jadi untuk sinasurak ya prasak rapili sarduan channel saya ucapkan banyak-banyak terima kasih mamuareki pada kamana Pak barakat pelefong Allah subhanahu wa ta'ala sesurang dan tentunya jak terlupa sesurang bagi kami seri sina
aplikasi yang Anda punya. Dan iya selaku admin juga mari laut dampak kak risini nang kemarin kala atau menonton kulisar duan channel kung kada tapa salah sesereng dampak nasabak atau biasa mi tidak luput daripada kehilapan dan kesalahan. Dan tentunya untuk sesuatu yang mana kemarin kali saya ucapkan terima kasih banyak tanpa terkecuali. Saya selaku admin juga undur diri dari ruang dengar Anda nakung kada tapa salah sesereng dampak saya selaku admin undur diri dengan ucapan terakhir daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.